Mhlonishwa, Wemhlongo, unjani babe? Unjani Mhlonishwa? inkwatisa kabi ke lendvu yakho namhlongo. Sengenteni babe? Akawufundzisa umkakhe amaqansi Mhlongo. Inkwatisa kabi lendvu yakho ke kusi noma ngithi ngimtshontshile lo muntu. Nakafika lekimi uyabhabhalala. Alale kube ngasuqulekile. Akawufundzisa umkakhe amaqansi Mhlongo ngosiyama tawuntshontsheleka. Uthini? Uyatwe simelane mnethu ngikhumbulana yayenzayo yaselukwatini besijayiva kuyo bathi Bonhle Lounge lapha enzaweni lasenhlazayo nje hey ngosiyami ndatibuya kule yandzawo. Hayi, nakhumbula Mhlonishwa. Nakhumbula. Bebayishaya inamba ke bafana lapha bathi ngibosigemza bo tap lokufaka ekhathi lapha bo DJ Speedy nabo bani laba bo virus. Bashaya inamba ke lapha simelane ugcina ukhohlwa ukuthi hayi ulikhehla lelidzala utive ngathi ungumfana lomncane nje lona 16. Haw, ingakho benibuye ekseni. Hey diyabuya wesebenzile lapha eBonhle Lounge nyanza le. Nakhumbula Mhlonishwa. Ujayiva lesidudla sathi bunu tathi kukhulu. Takondlula sebenzile. Simelane ngosiyami nyanza le. Wow, yes. Nikuphi la? Yini manje Simelane? Nikuphi? Wesebenzile uyakhumbula ke ngikutshela ukuthi Simelane unokuhanjelwa ingqondo. Nangu phela sekakhuluma la ngakwathi. Imanwe. Kodwa uthithe tibunu. Angicabangi nje ukuthi uyayathi nendvo la ishoko uyambona nje. Nikuphi la? Waqisha wayenda ke inkinga Simelane lapha endlini. Mhlonishwa, nibonile ukuthi niyenzile nginkingi. Nabona ukuthi niyenze ngathi inhloko yami ayihambi kahle. Hey hayi kona uyishayile ke mnethu ngobe uthembile ke sebenzile ukuthi bewungayadi indvolo boyikhuluma vele ingqondo yakho beyihambile. Hey kungazi ngiloko Simelane bengitawulala ngaphandle. Nishwi, iGood Friday. Yebo Simelane kodwa indvolo ngivisa abhlungu sizwa yakethi nginanga amajayi baprofeti ikakhulu labasesiyoni ngobe umoya awunakwadi ukuthi uku-lockdown Simelane utawuloku usebenta bagcine sebakufonela uva hey utate mudimo uri ke ubuju kurunale mafufunyane ntate reka parafin hey umixele mayonnaise bese uchela le aromat nyana. Umoya sesi unelidimoni lokuthanza emadfodza. Wenyalunga yini ungasho ukuthi ubuyile umoya ngosiyami usugcina ukhuphuka. Nawe ngithi ngiyagijima ngiyawubutisisa umoya ukuthi ngabe kwenta njani sesathanza emadfodza. Uthi umoya sesi yindvo la yendiwa kabomu. Wafaka na umoya ngosiyami ukuthi angabi nendvodza yakhe le straight. Nangithi ngiyawubuta kahle umoya ngithi ngabe sitawenda njani umoya utawusinza sesi uthi umoya utambele sikhuleke siukhibe nangu umoya umadimani lokhona kuwe sesi siwulahle. Vele mfundisi iqiniso mina ngithanda amadvodza mfundisi ngabona indvodza mfundisi ngiyasangana mfundisi ngicela ungithandazele mfundisi. Egameni lomoya ngcwele sithi phuma dimoni phuma ulona mthimba. Egameni lomoya ngcwele phuma dimoni phuma dimoni. Lidimoni lakuvukuda. Anikazi nikupondokho. Hey weSimelane nami ngikhulile ngaka mnethu angikade ngiyibone indvo le njengayo le. Kusho ke ukuthi bonyalo ngiyo indvo labayenda wonke malanga. Nasi ngekho la enkonzweni yona le. Phuma dimoni. Phuma ulasabelo. Phuma dimoni. Ngiyabelahla. Hayi wenyalo ngiyakucela nqeku yenkosi ngosiyami ungalahli lelo lidimoni. Ngawulithatha enyalunga ulifake lapha kusebenzile. Nami nalifuna.